Салом алейкум бародарон. Савол шуд ки мо плитара часпонда наметавонем тенша бисёр симуша хато мекунем. Нигоҳ кунед бачаҳо, мо як абишни нишон метиҳам. Ана имрӯза мисол як дақиқа баъд безур кунем. Ана нигоҳ кунед, нақша мекашем, се хел цвет мемонем, ранг. Ина хай сарх мекунем, ай сарх. Ҳама вақт инами яккама ина мебарем, анамида пайваст меша як. Димша дигар цвет кунем. Ина д. Нигоҳ кунед, ина д. Иша мекунем зард, чтобы ина се. Вақти чапана мекунем, ҳамин мобайнгиш яка, ҳамин яккамада пайваст меша. Баъд мисол шнури 220 мемона. 220 қати як сими лампочка. Ина нигоҳ мисол. Инамиҷа лампочка. Ягон хел. Инамиҷа лампочка ҳая. Ина мисол лампочка ҳая. Ина дута сим дора. Як симаш тоқа мебия, инамида пайваст меша. Ана димсимша ранги дига кунем. Як дами шнурай ку, шнур мисол дута сим дора. Сета боша, ята зарду кабутак дора, ва зазивления. Ана мо шнуре ки мебиёя, ба дарини плита дуташ мебиёя, якташа қати сими лампочка пайваст мекунед да инами. Ина тоқаша да и пайваст кунед. Тоқаша. На, то есть азбестой бародаро. Кунем. Як сим лампочкаша тоқа. Дига цвет занем ки ҷа. Ина цвет занем. Қати як сими ҳамо шнур мебиёяд, дар инамиш пайваст кунед. Ай ҳардаш якташ да неки инамиш да пайваст кунед. Қати як сим лампочка. Ана диюм 220-аш мебиёяд, мисол инамиҷа ази. Инамиҷа зард кунем, сарх кунем хутаре. Ина мебиёяд ҳамиш. Ай ҳардаш яташ да пайваст меша. Инами нақшае ки мечта мисол яктага чихи пайваст меша. Очень просто, хушрӯ аҳамият тен, просто иншоалло хеле хуб меша ва фаҳмиштонам нағз меша. Боз ҳар як кора аҳамият ба он дар кор. Соображить кунед, да, мисол соображение бихапа. Хуб бародаро, зинда бошед. Савол тен бо иншоалло боз сода када бо мефаҳмонам то чанд ями айхид кадан то ам айхид кадантона фаҳмондан мегирам. То што шумо ёдгирив усто шавед. Раҳмат.